করলো যে নন ভারত আদা স্ক্যাম के थे ना के गौतम अदानी हिडनबर्ग रिपोर्ट लगा के आला यूएसए लो यूनाइटेड अमेरिका लासो केने लो लासो बांगा सो रिपोर्ट अटे लासो एकदम इंक्वायरी लो लासो इंक्वायरी टेंग पेन अदानी तु सुरिहिनी रा क्रेपी अधिकार बांगे के प्लान बना हा हारू फ्रॉकटा सिरके पकड़ के नॉन बीजेपी गवर्नमेंट मांगते हैं कि सुरीनी रखते की पेन चैनो उसमें तो सुरीनी रंग करो के फॉर्म आन के गौतम अदानी नंबर के पिलके दान के प्लान नहीं नंबर हिनी होने लो नंबर 2 लो के प्लान नहीं वॉल लगने पिलके को kasih sumbong kosong sih ke plan reman non bagai asal kene tumbuh ke non jadi kosong sih sekarang kasih sumbong ke plan ada bagai non mana kita jadi hati mana sok karab te kita bahaya sih itu non orang pelong no kasih biheko itu kongres ini parlimen dan itu bagai kena itu mana rakyat dia ke aida ninje lo अदानी बेन बाहर फॉरेन मान मगदा मान मगदा लाया रिपोर्ट ये तुम हनातीनी ताकि प्राइम मिनिस्टर आने कायदा प्राइम मिनिस्टर बाहर के फॉरेन टू लोग दे अदानी का टेक्नो आज ये टेक्नो पता आ कि दाम जितना कि वाला का तो लोग बाहर फॉरेन लोग लासिनो ना का सोला लम टेक्नो दे अदानी अपना Arong grip yang klaim pi, amiok pen pakai dah. Tom ada ni mana kene api pelanji, apu hak alam itu. Arong ni mana klaim pen, maka pen dua puluh saja, kicok sih, kengok dah. Lazim itu kongres ini pen, alam itu leader lo, ex kene ex presiden lo, orang ni yang tak lo. Dia langsung udah GPC Joint Parliamentary Committee saying that berita lip नहीं आप हमारे को पसंद लो लासी नौ ना तो इल्लू फेंक जे कला केनेला जहाज के वो लोग पुनः ग्रीन एनर्जी पुनः आज मासाला माने apel pen के चेंगलो ते sisi amuja semen punya cengkok pengutai di masota alam itu mesti cerai no nasi lahan non kecokci keliling kami tang siap duplicate siap boleh siap si market atau ini orang no amano pengutai lahan amat non ke pithe dan pinyana pithe dan ke plan naik 2 nombor pen non bang aing korupsi isun logo no incorporación de lo isun lasi laso uthak itu kongres ini yang sudah kan koilo je mane GPC gothan ako GBC gothan se dona mane koridor ko aro laso uthak ni kengol non supreme court na so na ani si kongres ani pele case pilo la kenelo supreme court pilo ada pilo aro electric party to TMC tunda pilo je kene sudah supreme court kami inquiry ni ada to mana ni kita amat daso utha ke chekroy dula kene mana supreme court alam tak berusa alam cum committee bangke lopen sitia rosi ke toksi mama pasi inquiry la swa tim ki pima okay alam cum la Mudi atau India government non BJP government se ambil yang kecil. Ama Supreme Court pakai, so accept itu lah pakai. Itu mungkin alang tu mungkin tadi, asal pakai. Amunir ambil yang CPG, amunir itu amunir Supreme lagi masih amunir sih. Asal ting masih boleh. Alang Supreme Court aron mana? Sen itu joint parliamentary committee itu.
GPC Joint Parliamentary Committee atau GPC itu tak langsung akan belak committee kan begini political party itu bercium ke sisi GPC gotong tu langsung ting bersih begini langsung akan itu sodak menikmati. Aru apa Manmohan Singh utame, Atal Bihari Vajpayee utame, tujuh stamp puna kene koila puna lah, GPC gotong kuriun. Agaknya lah Atal Bihari Vajpayee uta, ada itu Manmohan Singh uta GPC gotong kene non POC, non Nudia Kahai POC, kalau Prime Minister POC gotong, lalu gotong ada ni ada bosai lok kam lok saya kira. Non Foreign Minister Joy Shankar punoy, wala Smriti Irani punoy, datum pilol tu ke, wala Social Welfare Minister, hala kene Social Welfare ICDS Minister, non hala Gautam Adani kan koson lah kesep dunai koson kaposa ni hala kapsi kerana itu Kongres untuk diparia bidai dekati, sudah inuwe namun itu pak. Wan asam amande roti itlem pun aron tablet pun pakai itu betul sila sudah pakai itu kait kini dan GPC gotong cetik kan itu me lah protes kan lah kini butuh mandan dia berat butuh mandan kan present GPC itu. Itum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta